isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello manan papagayam. Naimbag nga orasyo amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga inta idrama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Marivic manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Marivic ti si bubukal anagan ko ngam kidawak nga awagan na kumalatan iti Mavic. Dayta ngaminan ti nakairwaman dagiti makaamam kanyak. Naawi sakmed a nagsurat tapno inak ibinglay ti pakasaritaan ti biag ko amadama amapaspasamak. Iti agdama ket adanobyok iso ni James. Sakbay a nagayan ayat kami inaklon na nga adda anak na iti kinabaruna. Banag a naawatak met. Dagiti dadakkel ni James tinagbalin a katulungan na amang padakkel ken ni CJ. Iso na laeng tano kasano ti kinasingpet ken kinaresponsable ni James, isumet ti kinaduldog ti anak na. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Oh, agmay-may sakamat James. Kunak man no itugot mo ni CJ nga umay dito'y balay. Itugot ko kuma. Ang amdyak amo ay nawagan gam ni Tanya. No kasta, nagkita da ni Tanya? Juan. Diyak matkat nga ipaidam kini Tanya danak mi. Eso pinalubusak lata ni CJ. Husto matkit di iti kasta makapagbanding damot nga agina. Juan na. Tangay awan mo't ni CJ kadwata. Anya nga tano, rumor talaga eh. Sa dino nga iti papananta? Mapantamat agdate Ay na, aggastos ka pa'y laeng. Dito'y talatan balay. Taagluto ak iti pangaldawan ta. Di mo ka din panunutin ti magastos. Di kagdanag, tasyak ti maka mo. Rumor ta. Takayat kung iti agaliwaksay, Mavic. Okay. Sika nga rin ti makaam mo, James. Sa dino ti papa na Mavic iha. Nakapulis ka mat. Sumuro takman ka ni James, mama. Sa dino iha. Ada ka no family reunion da. Kaya't nakanumat nga iyam-am mo kadagiti kakabagyan na. Ay kat nasaya at mat ano kasta. Iti kasta, maam-am mo mat ngagpaiso dagiti daduma pa'y akakabagyan ni James. When mama? Ay wan kayam iha. Kumusta mat tende panakilangan ti anak nakin ka? Okay kayo ka din? Ay, kas iti sigod mama. Adayo pa'y lang tirik na na kanyak. Ipadlaw na launay adinak kayat para iti amana. Mano ka di itayan titawan ni CJ? 16 nan, mama. Nataangan mo't gayaman. Imposible mo tadi na pailaang maawatan dagiti mapaspasamak. Ay, wan nga rod, mama. No kasjay ko maatawanan kat makaawatan. Ang saan mo takasla igagagaran at ikasjay nga ugali na? Ay katano sampay laang ay ha? Patsik, dumteng tumat laang ti aldaw ang maawatan na ti amin. Sapay ko mga rod, takas ta, mama. Hello, Mami! Kumusta? Dayto napintas lata. Ay! Sana all bats. Jack ni namnamang agkita ta dito'y Mary Jane. Ay! Wan nga rod Imbaglaangan. Ta simurot ka ni James. Tano saan?
Saan tapay kumamot ama amuan nga ipagtagayam si ka? Wen nga rod Ala, ni CJ ka din data? Wen batch. Ala, marugaya man. Hello, CJ. Oh, CJ. Hello ka no. Sumungbat ka mat Hello. Ay, sus. Hello, auntie. Kunam Anyamot tan. Ay, napasensya ka na. Nakakonsentrate man ngaminan iti cellphone na. Madama man ng TML na. Ay, grabe dagiti teenager itan niya. Ay, apo nakatutok dalatan iti cellphone da. Naku namon, batch. Di da paikit di may baunan Gapo iti kasi cellphone da. Bagpay ni CJ Dua ti mami na. Mami kaya dito. Saan? Nilaang tanya ti mamik. Ha? Ala? Agraraman mo't anak-nak. Idi agaramid mo't iti anak na no kayat na ti anak. CJ. Ay, susi ka talaga, CJ. Di mo amo di maangaw. Jokulaan mo dayay. Ay, unay kalakit din nga ubing aya. Hello, James. Hello, Mavik. Anya oras ka ma-dismiss iti trabaho? Jack may baga no anyan to nga oras. Ado nga minti sambot mi a report para inton bigat. Awagan kan tulaangan, inton dandani akon rumwar. Sige nga ron. Tamabanak man pa yung eskwelahan da CJ. Papayaban na kanu nga minti school principal. Anya? Ne, apay ka no? Diyan ka man mo. Impanda kanu nga miniti guidance office ni CJ. Isawa-sawa lang mapanak yung eskwelahan itamat lang. O sige. Sumuro tak kumaangam. Adupay mat ngamin ti aramidag a report. Okay lang. Siyaklatan ti mapan. Awagan nakdo intun dandanikan madismiss. Iti kasta. Matyansak ti oras apa ng sukon kukin ka. O sige. Agan-anat ka iti panagmanehom. O, mangan kan CJ. Day tamat la cellphone mo ti dumdumugan. Jacket ti mangan. Anya? Katno ko naman nga ilutuan ka iti si daam tamabisin ka. Ita, ibaga madi ka mangan. Luto lang ni mami katanya tiket ko. San kat aluto ti kabit ni dadik. CJ! Jacket ti lutom. Nawagtam. Okay. No di mo kayat tilutok. Kayat mo nga ron, tayabak ni mamim. Taiso ti umay mangiluto iti kanam. Wen. O sige, tay bagak day ta ka ni dadim. Apay no pumanaw kalangan. Iti kasta. Agawid mo ni mamik dito balay may. Anya? San kamot siguro tulang? Tapno ulitak man ng tinbagak. CJ! No di ka pumanaw. Sakti pumanaw. Anya? Kita ka man langan. CJ! Agsubli ka dito eh! CJ! Nay. Mavik, balasan ka. Nakayumat gayam, tatang. Pasensya ka lang kuman kini CJ, Wang. Ha? Nangag ko, di pa nagsarita yung itay. Nangag kumutlaang, di pa nang sungsungbat na kingga. Awan kanyak dayjay, tatang. Maawatak mat ni CJ. Kan may sa ubing pay ngamin. Nalabit adi na pa'y maawatan dagiti mapaspasamak. Saanan nga ubing ni CJ balasan ko. Lakayan iti tawan na 16. Bariton diya po. Diya ka mo man. Nuapaya kasla ubing agpampanunog. Tatang. Oray no kasta. Kidawag. Asapay ko ba? Tadi ka maupay ka nagiti imbagbaga na kingka. Wen, tatang. Di kay madanagan, tamaawatak mo't ni CJ. Agyaman nakbalasan ko. Bayam, takasaritak tumanin ni CJ. Ipakaawat ko king kuha na ti maipapan ka lagi ti tadakkel na. Kastamad tag ti maipapan ka na kayo kini James. Bayan yu pa'y laang, tatang. Ang mga nukarkaro ang maguluan laang ti panunot na. Patsik ang maawatan ng tumat laang. Inton bumarbarito pa'y. Hambang balasan ko.
Naiyuman ko man di may papankin ni CJ ti may sagayim ka. Kit kuna na, anasay saya at no ipantayo ni CJ iti may nga espesyalista. Ha? Espesyalista ko na yun, tatang? Why? Amangan ka no nga may no adari krik naan ni CJ aditay amaw. Oh no, amangan no adamang burburibur iti panurot na. Behavioral therapy kunanan sa itayan. Ni, mayat sakit ding agpaiso day ta, tatang. Wain balasang ko. Planok nga rog nga ibaga kumakin ni James ti may papan iti da itaw. Wan, tatang. Kasarita yun to ni James. Apaman na sumangpet. Hoy, James! Nagkunagan ka nga ipan mo iti psychiatrist ti anak ta? Ha? Saan nga agbagtit ni CJ? Tapno ipan yukit din iti psychiatrist. Tanya, agkalma ka kumalay. Pangasim. Awanan ka itibain. Siguro, sinugsugan na ka man ng ti babae man niya. Iso apas pasurot kamat kinkwanan. Puston, awan ammo ni Mavic may papaniti da ito abanag. Idea ni tatang da ito eh. Kan maysa, saan ko babae ni Mavic? Sika tinakilalaki iti addan asawa. Iso asika nga rod ti makuna akabit. Anya? Saan ta nagkalaysa? Iso nga awan nga rod garbangam amang ibaga akabit ko ni Mavic. Ha? Ore anya pa iti bagbagam, James. Daytan tinaimula iti panunot ti anak mo. Kabit mo ni Mavic. Kabit mo! Kabit mo! Naawatan! Wen ta isumot nga min di bagbagam genkwana. Iso ti mulam iti panunot na. Nga oras saan mo tapod no. Impakitak iti psychiatrist ni CJ. Tapno maipaayan iti umno at treatment. Parang agpaliw ti kastyay ng ugali na. Saan nabagtit ni CJ kunakmanan? Ha! Alaag ni CJ iti puder ko. Yawid kon iti balay. Tapag balinin niyo mo't apagtit iti puderyo? Sana mo bali. Dito lang balay ang ni CJ. Ha! No di mo kayat nga itid kanyak ti anak ta. Agkuluak ditoy! Nalawag mo't siguro tinangag mo, James! Sa anak amang rabrabak! No kunak nga agkuluak aramida! Ay, kaasimat dyan anak talakay. Ay, wen nga rod bakit? San laang adya anak ta? No di kat karama ng di apo ko ta. Dayjay to mo tatanya. Isaw ta kim basol amin kada kita mapaspasamak ita. Ay, nakunabaw lakay. Gatil to mo't aklasin ti babae. Di naman lapulos inikan mo't iti patag ti anak ta. Awan kit di babain na. Iso pa ya. Idi trabaw. Nakilalaki. Itandan asawa na. Idi kwan. Nagpakpakasing agsuble. Isa pinakawan ti anak ta. Ang inuli naman eh. Katidakas na. Nagpasikugbay ko na maalakay. Ay, wan nga raw. Ita, isupa tinatang sita mangibaga ani Mavic ti kabit. Wan nga rod awan manaknakam na. Isupay ti addaganas na akundi ungat. Ngam di na mga rod may suraw itinasaya at ti anak na. Nakunamon bakit? Imbes asumay saya atin ti ugali. Kan kasasad ni CJ. Gapoy ti panagpatirafe na. Awanan na. Sigurado ako markaro man ang ti kinatuldog na ita. Taanda iti puder tinalaing nga inana. Anya, isublimot lang ni CJ kanyak ko na. Uy na. Kurang mo't nga minan itid mo nga allowance na. Iso nga, isublikon ken ka. Ken may sa, jakmot laangan ka bailan nga si Kaswen. Nay, dakal mo ni CJ. Sana nakasla ubing nga sa si Kaswen. Pudno, dakilan. Awan mo't amo na trabaho. Siyak ti aglaba iti bado na. Siyak ti aglinis iti silid na. Siyak ti agluto iti kanan na. Siya kamin. Ay, mabanugak mo't James. Kasano, kat inispoiled mo mat ngamin. Saan mo takas ni CJ? Naudda dito'y balay? Ay, basta. Sikan ti makaamukan kwa na. Ado ti rumbang nga aramidag. Asaan kat aday ta mga asikasukan kwa na. Amumot nga da trabaho. O di, ipaasikasom kan di Mavic. Anya? Angam ne, ibagam tadi nasaksaktan ti anak ko. Ha, maamuak laang asaktan, wano kabilan na. Ay, dakas kayo kanya. Oh,
Apay akas na tilangam, James. Ay, kwa, Mavic. Asino nga min ayat ikinasarita iti cellphone mo. Apay akas laborido ka matan. Ibagam, no anya dayta. Amang ano, damay tulong ko. Ni manin CJ. Oh, apay ni CJ. Saan ka naman ang nagawi di dirabidyo balay? Ay, una yun. Sinublian naman nga rudan ati kasta nga aramid na. Tidakas na. Adda ka nun natakawan nga istolya palengke dirabi. Kat atapan ni nanang nga isudang agbabarkata tinagtakaw. Anya, ni, apay ngaymat nga iso ti atapan ni nanang mo no bilang. Ado ka nung amin ti kwarta na itinagawit. Kan adda ka nung barbaro a pantalon ken sapatos na. Tinamag ka nun ni nanang o sa tinok tinangalaan na itinggatang na. Kat kunana ka no, asyak tinangtad. Kat awan mo tinindad ko. Diyak nga ro din unay ik-ikan itidak kinagatan. Tamok ngay bulakbul na lang. Hangam, ay, sa bali matan tinasumok na. Anya kay ti planom ita, James. Diyak ka bumafik. Kasaritak tumanan ni CJ. Ang paman na makaawi daki dya balay. Awan ka di ti klase mita, CJ. Awan, Kaya't mo ti sumurot kanyak. Mapantay jay mall. Ag-shopping ta. masadutak. Ingka kat agsukatan, tagkuyog ta. Tapno makainan hamat dagiti matam iti kasi cellphone mo. Masadutak nga Rob. Nagdagulit ka matan. Ha? Mapankasiksi ka. Di nakdisturbo yung tamadama tayo ayam ko. No kayat mo, di ni dade, titext mo, tayo so timang kadwakin ka. Sika nga rod ti kayat ko akadwa. Iso nga ingka agsukatan, taurayan ka. Jak nga Rob kayat. No kunak ajak kayat, jak kayat. Nawatam! Ay da, agyaman akmanan kada kayo. Nang ro na kada kayo ken ni Mabik, James anak ko. Agyaman ak iti panangisagana yu kada gito'y amakmakan para ita akasangay ko. Awan na nyaman na lang. Wen nanang, awan anyaman na. Kasangay yu ita, iso nga enjoyin yu nga rod ti aldaw apan nakaipas ngayo. Ay ket, anya pa'y laan nga iti kukwen yaw. Magantayo na. Mabit lang. Group picture kayo pa'y. Iti kasta, adamat remembrance yu iti may ka-60 a birthday yu. Ayun na niya. Ay, sige mga rod, balasang kaw. Hala, umay kayaw, taagpipicture tayaw. O tatang, may nayon kayo matan Uwan balasang ko. Mabit lang. Tata, mayak mo lang ka diti rupa dita kamera. Wen tatang, mayat. Okay. 1, 2, 3. Smile. Oops. May sapay. 1, 2, 3. Smile. Okay. James, ayabam ni CJ kanitan niya. Tag-picture kayo mat kadananang. Ay, huwag ngagpaysaw anak kaw. Ay kwa, saanan? Datay latan ka da CJ. Ayabam ka din ni Tanya. Iti kasta damat remembrance yo. Alan, ayabam itan, James. Saan nga rudan? Talo tayo latan. CJ, okay ka. Tag-picture tayo at talo ka daan tim amabe. Pati gayam kabit, makipicture. Shh! CJ! CJ, di mat imbagak. Di mo ulitin ti kasta pa nagsungsung par mo. Kaya't mo ka di man ti maungtan, ha? Bayamon, James. Ala, da kayo latan tag-picture. Di mo umtan ti anak mo. Bito tawan tagaya man nga agahin ayat Mavic. Wen nga rod, nagbiit ti panawanan niya. Wan nga roda. Kaslakaan mo lang hindi agar araw magpaikan ka. Ang amida, bito atawan tagaya man. Anya nga tano, agkalay sa tamutin. E di kasta, mabindisyonan mo ti panagdin nata. Agpaiso, James? Wen, agkalay satan. E di kasta, makabukal tamutin iti pamilya. Agyang manak, James. Kung naklakit din no awan plano mo na mangikasar kanyak. Ay na, saan mo na mabali na? Nasaysayat mo't lahing nagkasarta. E di kasta, makuna aligal di pa nag-asawa ta.
Saan lang iti papel? No dikat iti matang ti Diyos. Ay na, di mo lang ang amo. No kasano a pinaragsak na gapo iti dayta nga imbagam, James. Kahit, kasano, dumanon kami nga roda na. Hindi kasta, mapagsasarita daw ti petsa ti kasarta. Katuan na ha, ibagak to kada mamakin papa. Iti kasta, makasagana damat. Saan ko mamatakas dyan, ti panagsasaom ka ni Antem Amabe, kwan? Saan anasaya at tikas dyan nga ibagbagam kan kwana? Joke ko lang mo tayo dyan, Lula. Saan anasaya at adyok tikas dyan apok? Masaktan laang matirik na ni Antem Amabe ka? Di mon ulitin tikas dyan, wan? Wan, Lula. Nasingpet ni Antem Amabe. Iswa di mon ulitin nga ibagbaga tikas dyan kan kwana. Kan maysa, adan sa bali nga asawa ni mame mata niya. Isu adimon ibagbaga ti kabit, ta saan akabit ni Antem Amabek. Ngamen, isunan ti asawa ni Dadem. Kasano ko mga agasawa da, Lula? Kat saan da pa'y nagkasar? Agkasardan iti mabiit, apok. Isu nga agsingsingpet kanwan. Iti kasta, di nakaungungtan ni Dadem. Bad tikas jay nga ibagbagam, apok. Anya nga iti reaksyon ni Side. Hindi imbagam dahi taking kuha na bakit? Awam malakay. Di maagtagtagar eh. Jak amo ano naawatan na dagiti imbagak. Ay, madanda na aganak. Iti anya lakay. No saan pa'y lang agbalo di apo ko ta. Ang mga noy jay itong pagbaludan ti bagsak na. Wan nga rod Ba nag-asaan ko maamapasamak lakay. Kinapudno na bakit? Mamumak pa yun amang bagbaga ni Sige. Nalabasan ti kinatangkan ti ulo na. Ay, wan nga rod Kasanwa di ka mauma, kawam madengdenggan na. Urahin ng sapay ka dadaki sa mapasamak santo agnakam. Nasaysaya at sama nga agpaiso, no may suble nga agterafe. Una ko mabakag payam. Takasalitak tumanan ni James, may papanitiday tabana. Barang kayatan na nga isuble ni CJ iti espesyalista. No ni James, panagkunak awan ti parikot kan kuana. Sigurado nga umanugot day jay. Tila ang parikot kat ni CJ. Amangan ludinan kayat. Kaya't namat siguro, bakit? Ilawlawag tayo kinkwana Iti kasta, maawatan na. Para mutlaang kinkwana day jay. Awan ba't ti sabali apang panunutan tayo? No saan at ipagsayaatan na, bakit? Miss F, kasladjakon kabailan nga anusan ti kasjay nga ugali ti anak ni James. Kayat ko ti agpakainakin kwa na, ngam di nakmat kayat nga akseptaran kas may kadwa nga inana. Jakon ammo no anya ti aramidak. Ti kayat ko kumakat agsubli daytoy iti panagterapi na, iti kasta kat pumipya ti kinaduldog na. Iso na laeng takasla di na matan pulos denggan ti amana. Kanayon amarabian nga agawid. No dadduma saan pa yan nga agaw-awid tamat maturog kano iti balay dagiti babarkada na. No maminsan matiltiliwak pay nga agululbod, ngam jaklatan agtagtagari taamangan no karkaro nga umadayo tirik na nakanyak. Anya nga tatirumbang nga aramidak, sapay kuma tamaiwanwanak. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ting kapanangibasa ken panangyornos, para iti panakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Marivic. Ken ka pagayam, Marivic. Ano sam paylaeng ay aywan ni CJ? Ano sam akasarsarita? Awatem ti agdama akasasaad na, nangruna ti sitwasyon na. Panagkunak kat agberbirok laang dayta iti ayat, pamatag kan atensyon manipod iti maysa a pamilya. Ket sapay kuma, tadiyo ipaidam dayta ken kuana.
Nalabit adi nakabailan a kontrolan ti unget ken sakit tinakam na isu nga agrebrebelde. Amangan met no adda dagiti banag amang gulgulo wenno mang borboribor iti panunot na. Agsarita kayo ni James ket agpatulong kayo kadagiti masaknan. No di na kayat ti agpa-therapy, mabalin nyo met nga iya sidag iti spiritual counseling. Di ka maawanan iti namnama pagayam ko. Patsyak adom tang tumatlaang ti panawen a maawatan na ti sitwasyon ti pamilya na. Ket babaan matlaang dayta iti tulong yo ni James. Alakastan pagayam Marivic, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat dito'y programa tayo. Alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.